Halo guys, kita mau ibadah ini guys. Hari ini untuk acara Malua Rahir Boru Luman Raja. Paling bontot. Paling bontot. Ya, semoga lancar-lancar ya. Amin. Selamat pagi deh. Putih jasa gua. Apa? Gimana persiapan untuk nanti acara Maluanya? Sangat-sangat deg-degan. Oh, Apalagi iya. ntar ada telepon sewa. Ya, tapi udah hafal lah dari sekolah minggu dulu ya. Udah apa? Udah hafal ya, tapi momennya beda lah ya. Beda. Final lah ya. Oke, mantap ya. Pasipaingot di Sirahil Mawil Umar Raja, surat di Matius 6 ayat 20. Saya jumo malului hamu maraja ni debata do kategorana dungi tambang mona dusude akakonde itu hamuna. Saya burju mako rasi rasa mate dungi lehono kumaku hotu pal luar. Parangewan mahama ni debata nan biru romi ai ido hameluang. Amin. Kalau maka sumasu siang antara debata siang Tuhan Yesus Kristus siang Tuhan Muhammadiyah. Iba mo ti debata mahal mawalo na senada di pagkukoy mga patupaw na sa kalinga. Amen.